Uislamu iko ndani ya Biblia. Uislamu buli mu Bible. Lakini naye wewe mwenyewe unasema Uislamu, iwe nyine ojirango Uislamu. Uislamu ni Kiarabu. Uislamu ruharabu. Kwa Kiswahili ni amani. Mu Kiswahili nibajieta amani. Lakini wewe na yegwe unasoma Biblia, usoma Bible, haujui ndio dini Yesu alikuachia. Tomanyi dini Katonda je kureke Yesu je kurekera. Sababu kwenye Qur'ani kwanza, kubanga mu Qur'ani wanafunza Bwana Yesu abayigizo la Yesu walikuwa Waislamu bado 14 27 abere Musa. Yesu hajaacha kusema dini yenu iko urokole, hakuna. Yesu taleka ngao urokole mbuye dini hakuna. Eyo katemba. Yesu aliacha dini hiyo. Yesu yaleka dini. Sikiliza kwenye Biblia. Uliza mubaya. Waliuliza wewe, lazima nitoka hapa kani nisafisha kitu. Walibuziza katubyanukule. Emirembe mbalekera. Emirembe jange njibawa. Singe nsibo wa nze bwembawa. Sikiliza. Uliza. Yesu anaambia. Yesu agamba, amani nimewaachieni. Emirembe mbalekera. Nimewaachieni Uislamu. Mbalekedo Uislamu. Yesu anafundisha Uislamu. Yasomesa Uislamu. Na aliambia watu ate yategeza abantu wakoe Waislamu. Babere Basilamu. Sawa sawa kabisa. Kirungi Matayo 11 29 abere mwene. Hiyo kwanza dozi kwanza hiyo. Eyebera dozi. Yesu naddamu nabagamba nti ebera first aid. Mwetike ekikoligo kyange muyigire kunze kubanga ndi muteefu era omuwombeefu. Basi Kenya alikuwa anasema achabadabuza ansa ameipata. Ansa ajifunyi. Alikuwa anasema abadagamba siku nyingine eche onakolala tunamwambia tubagamba Uislamu ni amani. Nti Uislamu amani. Siku nyingine onakolala tunawaambia tubagamba ati Uislamu ni unyenyekevu. Unyenyekevu amakuru kugonda. Vyote hivyo vitu bintu byonna vinafahamisha kitu moja. Bikola amakuru gegamu. Huwezi kuwa na amani bila kuwa mnyenyekevu kwa yule aliyekuumba. Kubera na mirembe notaba mugomvu. Yule aliyekuumba yakutonda. Ukisha kumwamini, bomala okumukiriza, unakuwa ni Muislamu, obera Muislamu, mtu wa amani, muntu w'emirembe ambaye ananyenyekea agondera sheria yake Mungu, agondera amateka ga Sasa Bwana Yesu anasema mimi agamba nti nze ni mnyenyekevu, ndi mugomvu oba mutefu. Akasema kwanza nyonyote wenye kunifuata mimi Bwana Yesu, agamba atebe mwe nabangoberera nze Yesu, mujifunze mambo yote kutoka kwangu, mweyigirize ebintu byonna nga mubijja kunze. Sikufuata kwa Pastor Mpumwire, sikubijja ku Mpumwire, sikutoka kwa yule, sikubijja ku Vincent. Kwa Yesu ndio mfano, tubijja ku Yesu.